Если тоонгаа жонод пакет сланат болтой жоқ гэнэ эштэй гүгөө. Гүгөө чизлах чиппай заастаа. Жоқ модоо цаазаа гараа. Бахтаргын суулгах. Яагаад осоо экадан нэгэн болтой гэнэ. Тоо бахтар гэдэг. 네, 그런. 무서워? 그렇죠. 민들 아직도 뭐야, 브라더네. 오이, 그냥 가라만 안 먹어. 야, 스마일도 놀랐어. Çavuş kulaç, çavuş kulaç, Azamat çavuş gel. Ay! Kaldırıp koysa mı? Hoşuna elde mi? Ne olacak da bu oysa? Bir koy da dur. Haydi! Toz al lan, toz boysun boy. Hey, otur. Hadi çıkma da söyle. Söyle. 뭐 정도 뭐 올라나면 딱 그러면 다음에 딸이 그러면 안 등만 안 빌래 첫발부터 Şaşpana.
Öz paydası bir payap geldi. Esep 1-0. Havayla kalabaldan, havayla mol selpildik böyle. Aytık ayın baharat komandası usta 5.000. Uyak nerede? Hem de topladı. Bir iki. Çavulda Aral. Birlik komandası Çavulda. Bardı. Baratat. Baratat. Salım. Aldın yine duran kurkuyor. Muhammed Aytbek menen aldık. Hayır. Ongana tolk tutsun. Ongana tolk yüzme bana. Ongana tolk yüzme. Hadi kan çapırın lan tuttur alsın. Durmuyor kardeş. Başlayacaksın. Meşike omdo, jaksına omdo, birden kararlar, birden. Мыңбұлақ айылындағы өтіп жатқан көкбөрі ойынына Мыңбұлақ айылының елдеріне шүрек жерге келген қызмат қылып жатқан жігіттерге өзгөчө ыраазычылык. 2 күндөн бери мына алыстан ат артып келген биздин көкбөрүчү жигиттерибизге тамак ашына чейин даярдап, сакалдуусу дагы, жашы дагы бардыгы тең бирдей чуркап жүрүшөт. Мунун бардыгы ынтымагыбыздын белгиси. Ынтымагыбыздан Кудай таала мажыраттасын. Барыңыздарга ыраазычылык.
үйлеріңіздерге аман есен жеткенге Құдай Таалам әрбіріңіздерді насип қылсын. Жана да айтылып өтті, өтетінің сөздер biraz кичине аттын өзү тартылбагандык менен бири-бирибизди уруп кагып алып аттыганын баары кечиримдүү болсун. Башкасы кырсыгы жок, жакшынакай ак жолтой оюн болду. Ушундай оюнда Кудай Таалам бардыгыбызды жүзүгө аштырганга насип кылсын. Ыраазычылык сиздерге, урматтуу бүгүнкү көрүүчүлөр жана тоюбуздун көркүн ачып берген улакчылар. Чоң рахмат сиздерге. Bir айылдын балдарын сынадык. Жаман эмес экен, Кудайга шүгүр. Жакшы оюн тартуулап беришти балдар. Мыкты деңгээлдеги оюн өттү деген ойдомун. Ошон үчүн өсүп, өнөлү утулуп калган командаларга кийинки оюндарына ийгилик каалайлы. Районубузда мыкты балдар көп экен. Башыбызды бириктирсек ушу Мурас командабызды, жаштарыбыз командабызды кийинки ушу жазга баштала турган чемпионатка, областтан аралык чемпионаттарга ушундай жакшы бир деңгээлде барабыз деген ниетибиз бар. Мынакей Мурас командасынын жетекчиси ушу Миңбулак айылынан чуркап турат. 2-3 күндөн бери байкелер рахмат. Ушу балдарыбызга андай сонун балдар, аттар эмне деген мыкты аттар депчи. Эми бизге бир гана ынтымак керек. Ынтымагы бар элдин ырыскысы эч качан түгөнбөйт, урматтуу көк көрүүчүлөр. Бири-бириңерге ушундай ынтымак менен жүрсөңүздөр, өсөсүңөр, өнөсүңөр демекчимин.